What is going on, guys? Caesar here and this is Gabriela. Hi. And today we're gonna watch Bahubali 2 The Conclusion official trailer. So I've reacted to this trailer, she hasn't, but we watched the first movie like a couple of days ago and it's the perfect time to show her. So yeah, let's check it out. Let's go. अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं महिष्मति की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण की रक्षा करूंगा और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। На мен ми хареса гледките, в смисъл от самите места, дето е снимано по-отгоре и се вижда всичко. И как се редат самите армии, и как... Самите сцени. Да, самите сцени как се правят, в смисъл става много красиво. Те ги снимат по някакви, да знам, планини или как ги снимат. И е много красиво с тази зелена. Панорама. Да, много е хубаво. Те всичките филми са такива някакви супер красиви. И как са им, в смисъл как са им армиите и всичките са в хармония, в смисъл така се... Много е яко. Да, много е яко. So, yeah guys, that's it. I'm gonna put a link in the description. Go watch the trailer. As I said, I've already seen it. That's the first time she saw it. Leave a like if you enjoyed the video. It really helps us. But as always guys, see you next time. Bye! Това е моя реплика. Не е твоя. Моя. Аз ти открадна. Bye!